Дорогие друзья, всем доброго утра. Сегодня суббота, как всегда. По субботам мы читаем мантры Шани Деву, Сатурну, 21 февраля. Вот уже и февраль подходит к концу, второй месяц 26 года. Вот. И для того, чтобы наша жизнь проходила с пользой, давайте проведем полезную практику, почитаем мантры, будем читать 4 круга, как обычно, в легкости, в благодарности. И для этого, для начала, давайте подключимся к энергиям цветка жизни, потому что мы находимся в клубе, который посвящен цветку жизни. И в целом это очень, очень важный, очень сакральный, очень действующий, да, символ. Вот, поэтому давайте прикроем глазки, по возможности сядем ровненько, но главное, чтобы наш позвоночник был ровный, все остальное может быть как бы нанизано на позвоночник, да. Я сажусь в позе лотоса, кто-то может сесть на стул, принять удобное положение. Если мы медитируем на стуле, то можно сесть на краешек стула для того, чтобы позвоночник не расслаблялся и чувствовал себя тонус, да. Давайте подышим, просто сделаем вдох-выдох. Почувствуем, как воздух поднимается снизу вверх, потом опускается на выдохе снова вниз. И давайте обратим свое внимание в область четвертой чакры, подышим нашей четвертой чакрой, делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Давайте переместим себя в место нашей силы. У каждого это свое место, откуда мы будем стартовать наше мероприятие. Место силы — это место там, где вам комфортно, приятно. Возможно, это какое-то природное место. Может быть, оно физически существует, а может быть, это место из ваших мечтаний, желаний, снов, осознанных сновидений. В общем, давайте побудем там, разместимся поудобнее в этом месте, посмотрим, что вокруг, и начнем дышать четвертой чакрой, глубоко и осознанно, продолжать дыхание свое. И давайте обратим внимание, как в области груди у нас есть маленькая сфера, куда мы помещаем свою маленькую копию, это наше сознание. Будем продолжать дышать глубоко и осознанно. И давайте почувствуем, как ветерок колышет наши волосы, дотрагивается до нашего лба, до наших щек, подбородка, расслабляя при этом мышцы нашего лица. И мы можем расслабиться, почувствовать себя в безопасности, комфортно, приятно. Ветерок дотрагивается до плечей, до наших рук и мягко расслабляя наше тело. Мы продолжаем дышать, осознавать себя на месте нашей силы. И давайте будем чувствовать, как солнышко приятно припекает сверху. Эта комфортная температура позволяет нам еще больше довериться пространству, расслабиться и чувствовать себя очень и очень хорошо. И давайте теперь все вместе проведем работу по построению рисунка цветка жизни перпендикулярно нашей четвертой чакры, в которой находится маленькая сфера с нашим маленьким сознанием, с нашим сознанием, да, нашей копией. И построим первый центральный круг цветка жизни. У каждого он свой, размер тоже выбираем, цвет, какой вам покажется сегодня самым подходящим. У меня, по-моему, фиолетовый, такой лилово-фиолетовый. И будем рисовать лепестки. Это второй круг, третий круг. Между собой они все пересекаются. Четвертый круг, пятый круг и завершающий шестой круг. И когда мы нарисовали уже рисунок цветка жизни, теперь можем вместе по команде сделать вдох и на выдохе опустить цветок жизни к нашим ногам, прямо на земную чакру. И одновременно мы заметим, как распустится бутон лотоса
у нас сердечной чакре. Итак, делаем вдох. И на выдохе опускаем рисунок цветка жизни к нашим ногам, и распускается бутон лотоса в нашей 4-й чакре. И следом мы чувствуем, как из духовного пространства на нас, на нашу макушку поступает энергия созидания, энергия любви, энергия трансформации, которая благоприятствует нашему развитию, нашей эволюции нашей души, эволюции нашего духа, эволюции нашего сознания, эволюции нашего эго, можно так сказать, да? Нашего физического здесь нахождения, как человека, который также живет в материальном мире, в духовном материальном мире. И давайте эту благостную энергию примем. Она мягко будет проходить через нашу макушку, наполнять нашу голову, заполнять нашу шею, плечи. А когда дойдет до груди, она начнет проходить через бутон лотоса, заполнять нашу сферу, где находится наша маленькая копия, наша фигурка. Спускаться ниже, заполняя каждую клеточку и каждый атом нашего физического тела, каждый наш внутренний орган. Наш внутренний орган каждый начинает петь от этой энергии, от этого созидательного воздействия на них. И мы чувствуем, как энергия спускается к локтям, предплечьям, рукам, пальцам. Внизу живота она происходит, заполняется, спускается к бедрам, ягодицам, коленям, икрам, пяточкам, ступням, пальцам ног. И мы чувствуем этот поток, и энергии настолько достаточно, ее настолько много, что заполняется каждый атом нашего тела. Каждая молекула, все, чем мы являемся, заполняется. И когда мы наполнились, когда наше физическое тело уже заполнено, мы чувствуем, как заполняются энергетические поля вокруг нас. Да? То есть мы не тело, мы больше, чем тело. Соответственно, все это пространство тоже заполняется. Заполняется пространство помещения, в котором мы находимся. И мы чувствуем этот нескончаемый, щедрый поток из духовного пространства. Энергия Творца, энергия созидания, энергия безусловной любви. И сейчас мы можем обратить внимание, как из пальцев наших ног начинает сочиться эта энергия, и она плавно перетекает в цветку жизни, который тоже наполняется этой энергией. И вот мы уже стоим в потоке, в единой трубе с энергией, с цветком жизни, и чувствуем это благостное наполнение нас. Мгм. И вот смотрите, теперь мы можем обратить внимание на цветок жизни, который тоже уже так наполнился, и он такой уже тяжеленький и массивненький, что он начинает потихонечку раскручиваться по часовой стрелочке, начинает свое движение. Раскручиваясь, он отрывается от земной чакры и начинает свое движение вперед, освещая наш путь, показывая, прокладывая нам дорогу к развитию, к эволюции, к трансформации, к безусловной любви. И в этом состоянии сейчас я зажгу лампадку, налью масло, и мы начнем нашу работу и уже непосредственно читать мантры. Мгм. Лампадку зажгли. Так,
Моя прекрасная кошечка зашла тоже. Я ее отправлю во свояси. Вообще, животные очень чувствуют эту энергию, и они как магнит начинают притягиваться. Но, насколько я знаю, при проведении каких-либо духовных практик, медитаций, никакие животные не допускаются. Она обычно вот под дверью там и сидит. Так, все, лампадку мы зажгли. Теперь давайте сделаем намасте. Ом намах шивая, ом намах шивая, ом намах шивая. Ом гам ганапатая намаха, 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 ом гам ганапатая намаха. И теперь прочитаем нашу санкальпу так, чтобы услышало наше ухо. Я, Байгайзна Динара Сансудбаевна, прошу вас, Шани Дев, очистить всю папа-карму, идущую из прошлых жизней по родовой линию. Карму связан со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа-карму связан со всеми учителями в прошлой жизни. Снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни. Со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях и негативную прарабдха-карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабдха-кармы, от Шани-дева на причинном уровне. Благодарю. Байгайзна Динара Сансадбаевна, Евразия, Казахстан, Астана, Река Ишим, Утара Бхадрапада, Пулаха. Сегодня 21 февраля 2026 года, и можем представить, как мы ставим свою подпись под этой санкальпой, как бы такой договорчик, отправляем в духовное пространство, наша просьба, да. И теперь приступаем к практике. Будем читать непрерывно 4 круга. После каждого круга я буду говорить вам, что мы завершили первый, второй, третий, четвертый. Вот, ну и так до 4-го круга. Итак, Ом Кам Ким Каум Сах Шанейшчарая Намаха. 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 Ом Кам Ким Каум Сах Шанейшчарая Намаха.
Om Kam Kim Kaum Sah Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sah Shaneshwaraya
Shaneshwaraya Namaha Om Kam Kim Kaum Sak 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 Shaneshwaraya Namaha. Мы закончили первый круг, приступаем ко второму. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha
Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. 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 Om
Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. 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 Мы закончили второй круг, приступаем к третьему. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Мы закончили второй круг, третий круг, приступаем к четвертому, заключительному.
Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, 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 Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak 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 Shanishcharaya Namaha. Мы закончили с вами 4-й круг. Подтверждаем свое намерение, читаем Санкальпу так, чтобы слышало наше ухо. Я, Байгазин Динара Санс, избавлена, прошу вас, Шани Дев, очистить всю папа-карму, идущую из прошлых жизней, по родовой линии. Карму связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа-карму связан со всеми учителями в прошлой жизни, со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму связан со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму связан со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях и негативную прарабха карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабха кармы от Шани Дева на причинном уровне. Благодарю Байгазина Динара Сансас Баевна, Евразия, Казахстан, Астана, река Ишим, Утара Бхадрапада, Пулаха. Сегодня 21 февраля 2026 года. Благодарю. Делаем намасте. Ом намах шивая. Ом намах шивая. Ом намах шивая. Ом гам ганапатая намаха. 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 Я благодарю вас за нашу практику. До следующей субботы. Всем хороших выходных. И пусть наши слова будут услышаны всеми инстанциями, в том числе Шани Девом.